Good day, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 12, verse 43 to 45 in Urhobo language. I'll be reading Matthew Uyomi Ronyi Ikwive Owo Ronyi Ujuve Bera Rite Ujuve Gbinyori. Verse 43. Eke vovu eriri jefuo dene evure okwonu omeyari yakpo ragbono asa rodia ogbemre. Verse 44. Kota ke omaro yine mi rimi po unwemi rimi nurejowo oke robote 18 odamre ofefe ekwerire aruerero fia. Verse 45. Korimi yara omera reyo eri igwe efa rebrano ekpuyobi ronyi ayeme ro evu ronyi redia eyare re okwona ve ukokuna miri miomi no o resuswo otionye urwanana kadia kobiro